nyuma y'induru yabaye saga aho ikipe ya APR yangaga kuba yakina umukino bari bafitanye na ekipe ya Rayon Sport. Byinshi byavuzwe, ibinyamakuru birandika, abantu baravuga, ibitangazamakuru birahaguruka biratera. Yes, rero ibintu byabaye urujijo ubwo uwungirije Rwanda Premier League yanyomozaga amakuru yatanzwe n'umuyobozi wa Rwanda Premier League avuga ko umukino wa Rayon Sport na APR FC utazaba. Rero benshi bari kuvuga ati uyu mukino wa APR na Rayon Sport ugomba kuba ku itariki 19 nk'uko byari biteganyijwe, gusa ntabwo turamenya uruhande rwa ekipa APR rurabivugaho iki. Ese abafana ba Rayon Sport bari batangiye kwikomamo ikipe ya APR FC irabivugaho iki? Byose turacyategereje kuri uko ari kugenda aza atugeraho, niko twagira tebagezaho gataruko kandi. Yes, ngewe nari OGB, nabashishikariza no gukanda subscribe, mugakanda share na comment kugira ngo mukomeze gutanga inkunga iyi channel yacu.